Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, so of course namuntlha hi ta khelela hosi ngopfu Mr. Post. Then amakumu of course hi ta khetela hi Sim Free loyi nga ta hi king link of course na Simza the SK awubheke. So previous mga mshonini I kha hi vulavule hi timhaka to ku na misalo wa complain na timhaka ta drawing if mi nga se vona video leyi ni ta vekela a link on top comment. So hi tlhe hi vuya ka that post mara hi vuyela for a different matter. So as you can see ni fike ni nghena ka that same post ni fane ni nghena la a hi pfule ti-comments hinkwato ni fane ni scrolla hansi ni fike ni hlangana na network leyi yi pfa yi nga ni swona it's fine scrollini fike ni hlangana na Eco McKinnis. So Eco McKinnis hi tshame hi endla video yena mi nga ma hleketa ku title ya video na hi hleketi loyi a kha a penda stop nonsense xa Mr. Post a kha draw Mr. Post mi nga ma hleketa ti-images teto a hi swi endlini ni ta ni kha ni ti vekele on the side. So hi fike hi vona a fika tsala ku u tsundzuxa Demons ku ri a nga se hakela painting leyi as you can see kwalano leswi a nga fika kombisa swona Eco McKinnis ku painting leyi a ri ku yi drawini kwalano as you can see this one a nga hakeriwangi hosi ngove. So loko enough ni kote ku va ni kha ni engage la yena ni kota ku twisisa ku mhaka leyi yi fike njhani laniwa mhaka yona mhaka leyiwa ya so ni fike ni vutisa obvious ni ku hosi ngove a dyile mi thola na or a mi lo kombela ku painta wall mi kombisa talenta na a ku ri swivutiso swin'wana xa kahle swinene ku va ni kota ku twisisa ku endleka yena. So hi reply ta fika kombisa ku I did 2 paintings which each it was for free, the one holding an instrument, okay. Then so this one was not for free, this one was not for free ivula leyi a nga ku yi kombiseni as you can see here. So ku ya hela i kombise ku i fika a volunteer obviously ku va a draw ti-paintings timbirhi ta hosi ngove a nga holder an instrument swa ku I guess ivula inani that guitar swa ku timbirhi and then from there a hi hlayeni la vhele a ni tsarini even then tlhela ni kombisa ku I see so mi sungule mi volunteer to do the painting. So loko mi painta leyi mi ngo a ku nga ri ya free a mi ve na ntwanani ku ri u fanele a mi hakela before mi sungula ku penda na, okay. And then i fika kombisa ku yes even Shigaza knows it and I've once posted about it and I'm still going to take it forward to newspaper loko no pfuka kahle hi ximatsi siku rin'wana as you can see leswi a nga fika kombisa swona kwalano. So i loko kombiseni a ku ve na ntwanano karhi ku i fika a hakeriwa painting yaleyi mi nga ku yi voneni kwalano okay. So after scrolling ka account yena hi xiyimisiwa xa le henhla swinene ni vuye ni kuma ku hi ti 7 ta March a tsarile a post related to this ku kombisa ku wa kolotiwa kokwani ma kuma like loko swi nga share-xeriwangi swilo ku haku hina Master T hi nga heta hi swi vona ni considering ku a ni n'wi follow and stuff like that. So a fika kombisa ku so swa ku hosi ngove khadi hi hlamusela ku hi yena so hi fike hi ku hey Eco please paint even the other wall man, I will pay. I have 140,000 fans. They can even contribute R1 each to make it 140,000 rand dololo. Vakagaza makarata straight. Na sweswi na yimile yi tloga. Mhaka leyi serious moswona as you can see. So paint leyi aka ku yi vuleni to be specific hi leyi liya yi komba ku nhloko ya Mr. Post as you can see kwalano. So hi leyi a nga hakeriwangi ku hi yena. So aka this case loko ri impela vhele leswi a swi vula ku Eco a ku na agreement vhele hosi ngove i wrong hosi ngove no man hosi ngove swi lama hakela Demon i swa khale a za ta complain phela swilo leswi hi ndle video last a ku ri rini loko ni cheka ti-dates la swi komba na ku na ku se swi ndla lembe ti-pictures letin'wana a ku ri ti va ti-17 ta May as you can see loko ni ti-download maswala so swi komba na ku hi endle video around this time vo ti-17 ku hala vo ti-18 20 somewhere 2023 so hosi ngove a yi hakeli misalo wa yo i blind guys i blind mi nga yi cheka account ya yena to va ni kha ni pause ku ni mi komba the best paintings ni nga ti vona ka account ya yena. As you can see leyi account ya yena i Eco McKinnis at Goro on Facebook ni ta mi komba leti ni vona ku ti ri best and stuff like that. So as you can see na kokwana ma dya ku bomba hi yena a nga va painta mi nga mi kha mi yi tiva painting leyi vo tala ni nga ze ni dya nkarhi ngopfu ka leyi mi ta mi kha mi yi tiva hi yena a nga painta misa lowu se i strong. So hi leyi yin'wana as you can see a nga painta na King Munada lani na makhadzi a n'wi vona le ka far right leni i strong Demon. So close shot leyi ya makhadzi leyi as you can see xi blind Demon u n'wi vona makhadzi hala u n'wi vona ta na hala u hume straight xi blind.
ni tsakisa hi leyi a nga hi endla la Black Coffee leyi yes xi blind demon as you can see live so hayi hosi ngome Mr Post loko ku ri himpela agreement a yi ri kona hi kombela ma hakela demon n'wi hakeleni ka liya a yi vulaka n'wi hakeleni hosi ngove hopefully message wu ta wu fikeni ka hosi ngove ku ayi miswa leyi le ku complain-eni ende a swi kahle ma vona mhaka leyiwa na King Monada hi loyi swi nghozi yerle na King Monada xi blind mi nga yi cheka akhawunti leyi as already stated ku i khoma Kinis and then of course se hi huma hi ya ka Sim Free loyi hi n'wi linkaka of course na Simza the SK of course mi nga ma hlengeleta hi loyi a nga bari simu ra Awubeke ra Giyani a nga feature na Benny Mayengani however ku na clip yin'wana yi nga endliwa hi Sim Free and yi ni tsakisini ku yi na potential yi ngo yi nga va hit a hi fakeni sweswiwa Dimiterile manane Nigologo mitela mingare vale kuki Ningebuye manane Nigunia zumbana mamani bana Dimiterile manane Nigologo mitela mingare vale kuki Ningebuye manane Nigunia zumbana mamani bana Simsora ine Mini pela ine manane Nimelerine manane Nigueni ya zumbana mamane Nipuzile ningati imiselani Nitagwile ningati niketelani Nipelele ningati imiselani Mone zumbena mamane bana Nipuzile ningati imiselani Nitagwile ningati niketelani Nipelele ningati imiselani Mone zumbena mamane bana so as you've heard Sim Free xi ta kahle hopefully i ta kota ku va a senda that clip a yi sendela misa loyi a n'wi sendele na hi Sim Free I think i ta yi tsakela na yena ni twa yi ri ku beni swinene yi na sauce info a yi na sauce a na vhele na last day 2023 ka ti-track ta ti-remix hayi wena ku rankini swinene hi mfuno ku i blind the way leswi paketisaka swona marito ya wena try him hi leswo eka bus madonna ra yi chayi eka bus madonna la ta tirha zerisha wa tirha a wu ti langeli nkarhi wo chayisa rona se za ni vula ni ku yi chayini a yi chayi la yi chayi la rona se vuya ni ku chayisa we jaha i nge chayisi ra ku tirhiwa la ku vona nghadi leyi nyukhini u sevenze lapho mfana